everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan da pay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province Bakari. Kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear manang biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan ngagtrabaho yad adda na mati kumanuti kat pasaray agtalaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasya kun ti mapan manggatang. Basta ikandak. Tanak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Yung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ko nagmaya tibiyag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo ije hili bakay. Kaya agoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nay, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, sigura daw. Agoyak tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan dagita. Yak met gulpien na kanayin. Ininuutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayon. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-danaw. Taglabaak man. Labak dagiti morang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pa'y latimang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labaak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, aya? No anawam, kaya dada na mo. Diyak kayat apagungten. Taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Inkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Papanan nyo man na naya ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Adda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Kain ininom ko adanaw ngamitisi ka. Kinuagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dito lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wait, danag mo na ya. Di tuyak laeng. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Apo gaban, tagito'y apo os, tanay.
napunudan di tao'y. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatin nagkayaw. Saan ta napabama da ito'y akayaw? Ngam lakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi da itawalis ting-ting. Kabugag da ito'y apuaos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo mas kanya. baka hindi nagbataya. Ay! Allah! Ay! Anya ngay. Ay! Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital. Tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na alakay. Nyangay, datamanan ti mapirwisaw, gapuiti ka na subag na. Na hospital laki nga rodan. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditan. No mabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmet. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napay akasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maitid ko. Amumot ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa mulani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Gimday di Apong si Bastian, ang kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang dayja akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daddo malaang. Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ija ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Eh, sigun mo na singpetak. Saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit mi nga aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mira, awang mo ni Apong ija silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimuar manin ah. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido iti basura nga ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapaswang. Tungkol nagsakit manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan. Ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-addang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wan anya.
Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Ilmar, ada ka bain. Ni Apong, addan! Ay, na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pait. Kita lang Ni, addamat nga paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya ko kwanyo aya. Rumwan kayaw tas at tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Ay. Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo ko ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadlay kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbengak ang mga sawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramiden niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminin, Apong. Da- Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. When ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden na may. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso di nakman pagpungtutag. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya sirok ti salamagi. Ha? Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya? Anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigud mo kit ding agat-gatal na ito'y Basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Agay. Ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida. Kaya sa arumrumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda mo tay chimpong agsasawa. Ngag may mesa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no maminsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Ming po ni Apong manipod na kinubya. Adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya ayo ti agkasar, di suportarang kayaw.
Ayak pa sa Wilmar. Wain, no kaya yo ako na yung una jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra apaw. Ibagam ti agpaisaw. Di ka liba. Hala, Paiso matibag-bag. Elmer, agap-apan samot na apong kininana Adelaida. bayan. Pasatag partner dayta. Bayam nga gapadasag paminsan. Kanungay ag kinabilda. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tiri-tiri tupay tatangad mo. Ay, saan ka diya kastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agayan na ya, apay nga tupa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirop ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kini na pinpintas nga mitisyak. Anya day ka nasasawam. Umay ka man! Didak ba sila na haday? Elmer, agreeing ka. Elmer, Apay aya. da apong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam niya apaw! Umay ka man man! Ay! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsa kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na apaw. Mapangkay ti ni Mayra. Wine Wilmar. Ay! Anay ko. Apay nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ko napuntaan. Siya! Tirina! Dito'y lobaw nga! Na, Siya! Ti kabaknangan dito'y lobaw nga! apay nga, nagsalamot tayo. Lalala! Delikado ba ang beta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito'y! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apawk. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawain. Sorry, bakit? Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko. Igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan una yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwad at agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida. Tadumtang to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.
gagayam na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man ka ni Kabsat Nora saan na po nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay ka ni Princess Ramos Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Nora. Dir man ang biyanang, at daw galik amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kasdi nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudo mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan la kaya nga asawa na. Apay, Nora, itay ka pa'y asuman na udit, ha? Kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pay lang. Aya, isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Kitamat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga, Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo, idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urnuso mo dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asin sa dunya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababain ay. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regaluan mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ti kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, no kas nga outing mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't, Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kananyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy diti na tayo. Itay pa ya pumanikture. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na.
Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Lenora, adanadlaw ko kankwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos nagirwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kun ti makaamukan kwa na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga agsel selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay nadi ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Ha? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. Ahap, 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga, Rod. Aglag to akampay idi niya, picture nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga man nagaway. Imbes anaragsak ka kumaanagga po iti bets. Kaslamot karkaro ana stress ka anak kaw. Kasanumot nga min tatang, jegayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjila tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingirem to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na, baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko na panan may nga beach. Ngam ay nakatupis ka laeng. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaeng mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan.
Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmaya tupay. Yung pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga paapektar kadagita nga tataw. Apay ko asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singitakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masadutak. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malanga rod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, iso ama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mabanta kay dag pa, Lisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyakte makaamu. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagya kakadwa ta. Ay, saan
makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak matan. Wan angam dumala ang mataji ag sursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na niposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakal nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakaduat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalakati magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dito alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanugak. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiig mo man dito ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible nga anak nga ibayadan. Kat gayem na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawak. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katwan dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno ammom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya kamatan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Apay ngay akas namot ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagijay kanyak, han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot.
Naungpot nga ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano nga'y, awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan, ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan nakpailaang. Ay na, ala nga ron, sikat makaam mo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadag iti lalabaan ma'am. Oh. Ni, nag-ado nga'y data nga labaak. Aganos ka ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad yu dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat ha. Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka aglaba. Agdalos ka kano, kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumang pat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta ngay nalak. Imbag ata kinayat da ngay karok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa ah. Impabayad ko pala ang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga rod, di rombang nga ilibre nak. Una, ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasi ka ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mitlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabit napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason.
No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen a masapul nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, entan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak ka pangilibrikan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Hmm? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka? Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gayam ah. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyamanak. Nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyamanak tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inijakon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti day tangay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, ti gayam mo, Nora. Ala gagayam, di tan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo nga upeng sa napudpud no anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, dahito istoryak nga ipadramak ken ka kat napasamak idi nagsakitak. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti hasawak ti mangalay ti katulong me. Isunalaang tanakatumpong kami iti kutikot ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Upeng, mangantan. Nasakit ti bagbagik, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nunabanog ka lang. Ay, tsaka mo Alang araw, mangangkan, tamno pumiksa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, jak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mawit lang tayalaan ka itik kanam. Damian lakay. Mapanak bit dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramidam ijaya bakit? Inakilutuan kan ilabaan ni Ida. Kan agdalusak mata ni dyan balay Anya? Di ka agmulagat damyan. Masakit ni nanang. Iswasyak pa lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutam. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kan tatang. Idin to ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, samutan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakunkat ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrebangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sika man pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sos, aldawag, at dapay papanak upeng.
Ay, mabainak mga minidya anak ta, ano isumanon ti baunag. Ay, kasanungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikot ko, kasla matukol. Naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglababakay. Aginala ka pa ilaang nga raw. Ay, naimbag nga oras mo, Bertang. Nay, si kamagayam kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang danam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa ti radar talapayag mo. Talaga napigsa, ah. Pati panagangot ko ka napigsa. Nulapsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw. Musang kas kada abuyaw iti kabakiran. Ana? Kas ita. Amaw no nagdigos ka no saan. Medyo ada sa bali masayop ko. Iramok lata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagluko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlaning ka buok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, anyangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga raw. Tapag saritaan dati si Wildong. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang Mayla. ngiti mo lang. Nagsapa ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umuna nga aldaw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, ah? Ay, pasensyakan kaka ah. Diyak ngamin makalaba, tanasakit lata ti sikot ko. Pasat siguro ti pa nagbakit ko daytaw. Iso nga ano sampay latag trabaho dito'y balay ah. Wan, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Noan niya ti kayat mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ay, mabit lang, upeng. Aglabalaang ba't tinaawatak at trabaho dito ya? Ha? No, agluto ka na agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kapsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawi na kiti malam. Takaasim mo iya asawak, ah. Awang mati ka inarakop na itirabi ay no kasjay amalammain. Anya? Siyak ngamin ti pan nakaulis na. Ti human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singirag abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditawi. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasot ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos laan ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyaman kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet, kaka. Basta, isulderyo at ipagplitik nga ginawi di Jambalay, ah. Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastametan panagawid. Ha? Pag naemon may la, asidig mo ti balay yoging ganito'y balay sang ka day. Ay,
Wen magkit di Tapno di ka mabanog nga ginawid. Maturog ka dito balay. Ay, saan Kaasi man nila kay ko Ah. Agrayuma nga main. Kanayon alumtag ti saka na. Awan ti agluto iti kanan na. Kain, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga ron. Kasi mo dyan sawap. Wen nga rod kaka. Piman mo dya asawak. Kaasi mat. Iso nga agyaman na ka. Tada kayo apakitrabawak. Kat ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitag sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadag laang taggaraw. Ay saan? Di mo persaan tabagay. Taamangan mo at adang agsakit ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito yung balay open. Kantulong tamot din aking kuwana. Kasi masakigaan di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan yung bag. Kinmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kanaw ko nana. Dua alup puti manok. Dua akaray kay sa may sa atengad. Kantay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki a katugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti dua alupaw. Ta si damati karay kay tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay malukong yawn. Ne. Nagadumat a prutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy ipadigo. Kumakada kayo. Na. Ay, sus. Awanan. Naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan. Di mo imbalas ada gusto ipadigo kuma. Hanyangay. Naibalangan Mapalinpay na ito. Ay, sanin. Ay, asos. Itag kontulay ti aso daytan, nanamayla. Narugitan. Ay, mapalinpay na ito. Ugasam tulangan. Aday ta, Susako. makamukan. Ay, sige tayo na kontada pa aramida kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawatakman dito'y prutas yung barok. Ay, mangala akong wine. Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kong baraw. Thank you, Eh, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Kunak no di mon kaya tala, ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mo, Mayla. Ay, thank you, Garod, Ay, kay nalabasit at imbayo, gay. Di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no di yo kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, alaamlatan kaka. Sige, agawin ak nga ruda natin ay maluman. Aywan, nagbalkotak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo, Tawan pagkapimi kan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito drawer ko. Jak linuklukatan ta drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina dayjay nga alahas ko. Tanaggapoy jabro dayjay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jak mo
Ang mga no, na misplace mo lang. Imposible Sa akong tumulaw sa randay dyan na rumwarak. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudin nga. Magsakit si Saka Mayla. Anay ko, anay. Bimlong matan na, anay. Nidi, ala, Oo. di bakal mat kag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaan ni Hospital Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabit lang tayo dumawat itutulong ka dagiti amok. Tapno at pang pa-hospital ko ken ka. Kat na confine nga rudin ti asawa ni Nana Mayla tatang. Weng, intig konde kakaisyo na kwartak. So ano at damay tidyo tulong. Inkay to pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay no itid ko kada kayon ti kwarta tatang. Tada kayon ti mangitid no bilang mapan ni Nana Mayla ija balayaw. Saan ang makarwar ija ospital na ijay? Taawan mang bantay ija asawa na. Iswasikan tulangan ti mangidanon ititulong mo damyan. Sige nga ro tatang. Tulungan tayo ida. Takaase mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabalan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mi na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, adapay tinapay nginyig mi Nana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo ayan Nana. Nakagbero kiti pagsayatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwain, mabiit aklaan, agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalda kay Jose Damian. Pangasyo. Taldinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian, awan mo ni Nana Mayla. Unyaro, kuna na mabila, humawan mo tan. Agbati kan sapay lang, taw muna akon nga agawid. Tama nga no agtudo, awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawon nak dito. Kabilitan ng atan awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na Pangasyaw. Oo, tata. Di ka madanagan. Jak pumano aging gangaawan ni Nana Mayla. Mala, mapan kang Rose. Umuna kang nga gawit. Agbati ak pala dito. Sige tata, umunak pay Tadapay aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nay, dagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. No diyo ka sa pulan, alaal ka unwan. Wala. Anyat kukuha mo di taya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang dagito'y plastic bottles ken plastic cups yaw. Alaal ka dagitaw. Tata, di na kay mangmangag ni Nana Mayla. Saan nga agtaltal na tayo nga sa awang. Manipul alta kami dito sa ospital. Saan ama kayo na. Pumanag na. Tila mapidpilot na. Kutikot nga minday nga asawang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose maw. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay manijay. Nakibiyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibiyangan nyo. Sana tila makalkalikot yun dito. Di kay katagyaman, natultulungan kayo. Ni, tata, makiapan sa amat ni Nana Mayla. Sus, Kasta na nga road. Mga babaeng. Tulungan. Nawaag. Sa tiririyawan na dito. So, bay-baya. Gusto may noong tanda. Tapno ang talnan. anya? Tata, magawid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Nay, day jay magahan, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na.
Nagkukuhan nyo dito yan. Ikay manijay, makarangrang kayo mat. Bugakan nyo ti maturaw. At ang garod pitpidutan. Sayang na dito na may bulan. Mabalin nga ila ako na dito yung plastic. Tumakdar kayo man, di ba? Ha? Tata, may tugtog ni Nanay Mayla itiiking tilando katawa. Ay, anday. Anya ka man di ko mabakbak na naya. Di ka lang makaid na kami. Ay, tulugan na. Mangayap kayo, hindi na. Ay, doktor, tulugan na. Ha? Tata, natalimutan mo ni Nanay Mayla. Nait ko. Oh, Ada ka dito yung ospital. nagsakit timuging ko. Gagangay na. Tanadait nga ron. Dakil kami di suga na. So dinait na. Kuti-ikot ka ngamin unay Mayla. Dahil tati bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanlo makaruwartan dito ospital. Tanay, naimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastaragan na kon ataw mayak man ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrek ka. Kat alam amin ang nagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem baki men nagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. San kan ngagtrabaho diti balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan yung nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitak ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ah, Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Ikwa? Ang di kag danag, tasanda kan nga idarom. Basta pumanaw kan. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa? Ay, sorry. Nasulisugak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak na isublik tumalaan kan ka. Buludik kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakidala na nagitigargarit mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot iden saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na. Kat bayat ti panaglabas ti aldaw na damag mi anaatake ni Mayla kat saan unayan ang makapagna. Iso nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan ti pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin na katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamakan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin nakis tagtakaw, wano agala iti saan ako kwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Openg. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insorat wanin your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami. Kat God bless iti tunggal maysa. Hi! Hello! Dahito manan, tipagayam yo Jenna Almoite. Ang mga kakam akas manang biyanang. Amang kapkablaaw kada kayo, itinaragsak ngal daw kan oras kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay panagdrama, intay ituloy ti kumablaaw. Hello kanik
Kim Faith Leonson, Carmela Hernandez, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Geraldine Larroco, Teresita Docosin, Tia Amor, Jenny Torres, Virginia Clemente, Maria Rogeline Abunaga from Rovi, Tapia, iti pamilya Eligado from Lori, Manabat, kastamatan kini Eutikio Venegas, ni GRBs from Agoo, kan aminan ngagdengdengag dita Agoo, La Union. Intay nga rodan basaan ti surat wanod kapadasan ni pagayam tayo naglingad itinagan nga insa. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, mahilig idi nila kay kong agtaya-taya kadagiti raffle draw. Uray nangina, ikarigatan na tanam namaan na tipan nakabunot, ti numero agat gatangan na. Kat iti maisagun daway, napagasatan ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyak ah! Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsakaw. Di ka unay agragsak. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na! Ay sos! Naala konti na pangabakak iti raffle draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y ngay gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya? Sursurun ta amin a beach resort. Ipapas tamang kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaws bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ron kwartatan. Nya pala sa pulam. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apangiba utam bursyaw. Apay nga may ngay baot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan ngay baot? ay, di ka man nagbalin apiluso po bursyaw. Amok amaawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agobra iti daga. Anda makwartatan. Ay, bang restaurant tapay. Saan tumapan ag-swimming ba kahit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher adios. Ken Ay, ayakan sa... Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderan ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kantikit kitaan dagiti kabay ta. Malangaron, mangpili kan iti orderan ta. Darasam ko ini mabisina kon. Orderam amin na nakayat mau ta damit pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Anya matikas tang ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! Ay dumanon ka, Willie! Adak dito unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Wayne, Willie, kagagatang ko'y di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand, ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga aswerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itaatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. Uno 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Hmm. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata.
Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayo na. 1,000. Ina, agyaman nagtatabor siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na do kwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tayo mayak di ti balayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yu asa nga pamilya. Tawang ka nga rod trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, at danigatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tatabor siya. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat kao. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yu ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat kao. Tumulong kami kadag iti marigrigat. Share your blessings akunada. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko la to in-order ko iti online abadaw kan sapatos kao. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbag man. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak man umutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masidan. Ganami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya akong timang bayad. Umdasan, ti dua akaban. Ay, saanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak mang lukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, saanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Nanaimbag lang adan to ka tunyo itasawa minto nagkapsok kayaw. Ay, naada kwarta mi nana. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwa ka ngam kasapulan nyo mo't dayta ngay nabak mo Talaki din. Bayada kong tidwa kaban. Tay librik dayta kada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro dabor saw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusen iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, ited kantumot nga ited iti kwarta, nga uray di damit agdawdawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kahit numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tanda manan parapol ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumangbay ti grasya kan ka. Iso apatsik ama nga bakak tumanain. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pangabakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam a milyon ti inabak mo. Iso nga ti amo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti amuda adda milyon. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga agtatakaw. Isungawan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uway, yung ka may dumawatin tama nga no may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kayat natagiliblibray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige,
Inaktuman manan ije balay da. Tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata? Uray utangag ta usarak into nagpasngayak. Sampay mga min nagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pisos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na itataburo siya. Nagsingpot kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet ah. Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Ta impadawat mo amain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit ah. Jay ngay magkutsita. Aha, manulat balor day ngay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko mait. At least, intulong ka. Saan ko nga inbisyaw? Kahit papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta'y nakpadwan to'y nabatbate ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? Ada ni tatabor siyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwak ko may tinwang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tay napangabakan ni tatabor siyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngaminala naman. Diyak amaw no napanannan. Tasaan anagawid idikalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi nga barangay. Anya? Ang dapustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta. Anya? Awawisin ang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Ay, insa ba kahit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Ay, awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka bursyag. Teko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakan kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta kay jay, katnabak ka. Ha? Iso adi kaglibak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisugalan, nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta. Sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat! Anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun. Awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumot nga may negosyo ta. Ngam di mo matkayat. Anya nga ita. Awanan Kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaang. Awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay. Aganos ka. Taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika. Kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta.
No nangidulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan nga bakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalanggwad. Ay, ala, huston ba kahit di na konsermonan Tad adala maestresak. Aw, Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di ta balayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalang iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tataraanan mi kanibakait. Padasa mi mamutagtara ka ni ti babay. Kay bingayan na mutad atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinutulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitin intad ko kang kaiday. Takal agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Iswarong ba nga subalitan nakmita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Yala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumait, isubali mau. Ay, ladingi tagtata. Ni mawan na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga yasingiran nak Bursyaw, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo timang bigbig iti utang na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay nga min ngayon mo kanyak. Injulen mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawan matutang mi kada kayo. Apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balay, tawan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo lakuman ti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manayin, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase apa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Kasla gumura ti asawak, gapo iti panang sermon ko kankwana. Ngem na panunot na mutlaeng tibidot na manang biyanang. Natauhan gapo kadagiti bagbagak kankwana. Kat nagbabawyan na mati naramid na. Kat ita nagsublimanan iti panaggarden kan panagtalon ti asawak. Kat inasikaso namanen dagiti mulami anat nateng. Alakastan to'y pagayam mo, Insa.
Husto amin, dagiti imbagbagam ken nila kay mo pagayam insa. Kat nasaya at mata na kami race. Kanya nga rod ang daditan, nalpasan di amin. Sanan ang maisubliti na palabas. Talaga ti babawe, ada ka na yun iti uday. Ang saan pa'y magkidyan nala daw ti amin. Habang napigsapay, alay, agtrabaho lata. Anyat amuna. Amang ano iti may nga aldaw kat adan tumanan grasya dumtang kada kayaw. Kat no bilang mapasamak na ita, bagbagam tumanan nila kay mo. Palagi pam, ibagam nga amunan ton daramidan na. Ta amunan tumatan, nagiti limitasyon na. Ala, pagyamanak ting ka pa nagsurat pagayam insa. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga insa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin.